mah. Lagi berpanjang Pak. Ayo tepan nang. Pun nang lo. Kalau nang udah masih nang ke dalam. Pun nang. Apa itu mah? Lagi. Kapan sih? Itu tadi teh. Kamarah, dali. Kamarah na siya mo siguro. Pas bangangga tibo, nyaman ko. Iyo, pas kebetulan bangangga tibo. Nyala demi langsung. Iya, kayaknya masuk bangangga tibo masuk ke kaswalah kan aku tuh. Ya. Oh tuh. Ya Allah, di kemana kayak gitu deh. Arah ke situ Apa tik? ya.